машина издесеңиздер, кайсы таксопарктан машина алышты билбесеңиздер, мен силерге таксопаркты рекоменд этем. Мен биринчи Москвага келгенде ушул таксопарк менен иштешти баштагам, Яндекс Таксиде иштеп. Ушулардан машина арендага алат дем. Азыр описаниясыга жигиттер ссылкасын коюп коем. Автоматически жигиттер мындай ссылка менен киресиңер, ошолорду компаниясына стасты кирип, мындай карап, кайсы машина свободен, какой машина свободен, выбирайте, да, экономда, да, комфорт плюса там. Ошолорду издеп, карап, сразу бронировать этип койсоңор, машинаны таксопаркка барып, машинаны арендага алып иштесеңиздер болот. Ссылкасын жигиттер комментарияда, либо описанияда закреплетип коем. Ким машина издеп аткан болсо, ошол ссылкага бир басып, ошол таксопаркта полный машиналар чыгат, бронировать этип, сразу офиске барсаңыздар болот. Туугандар, офиси улица Көктөбеский 4, адресini ушул жерде калдырам. Анан жигиттер, мен таксопаркты, мен билесиңер, рулим менен чогуу иштешем. Просто буну көптөн бери иштешкенмин да, бул таксопарк менен 2 жыл иштегем. Иштешүү таксопарк. Мага суран эле, просто силерге айтып өтүп кетип атам. Жигиттер, шахадан келдим деп айтсаңыздар, как положено 2 күн бесплатный берет. Анан не, мен айттым да, жок 2 күн эмес, башка дагы приложение кылып бер десем, хорошо деди. Шахадан келсе, еще 30 литр бензин бекер, туугандар. Барасыңар. Реально барасыңар, эси бербесе мага айтасыңар. Реально ошол таксопаркка барасыңар, машина аласыңар, 2 күн бесплатно, 30 литр бензин силерге бекер, туугандар. Мына жигиттер барып, ушул таксопарктан машина алып иштеңиздер, силерге бербесем мага чалгыла, мен айтам өзүнө, туугандар. Биз кеттик, жумушту баштайлы. 16 Pro Max самый последний 500 канчам гигабайт. Бизге азыр менен атам менен мамашам көрүп калса, шаха жин болуп калгансың, ушунча акчага iPhone алып десе керек. Но бизи жумуш мындай да. Биз ушул менен акча табабыз да, ушул телефон менен мен акча табам, видео тартып, ошого мени сөкпөгүлө. Туугандар, силерге айтып кетейин, iPhone алам дегенде, акчаңыз жок болсо, мурабаха бөлүп төлөгөнү алсаңыздар болот. Например, ушул телефон iPhone 16 Plus Max'ы канча турсам, например, 100дөн өдө, келип 20%, 30%-ин берип туруп, калганын бөлөп төлөсөңүз болот. Мына 49га барасыңар, барып туруп шаха айтты, шахадан келди, болбосо номерин экранга калтырып коебуз, номерге чалып туруп, шахадан видеосун көрүп чалатам десеңиздер, не только iPhone, короче, любой нерсе, телефон, короче, любой нерсени алып туруп, 20% төлөп, калганын секин бөлүп төлөсөңүз. Так, туугандар, мына келгенде көрүп 49, мына телефондор, чехол полный. Анан келгенде жигиттер шаха Москвадан келдим деп туруп айтып койгула, чалганда дагы айтып койгула. Экранга номерди калтырып коебуз. Ассаламу алейкум. Так, туугандар, насип кылса алдык. Силер менен распаковка кылбай коелуң жигиттер. Уже понятно, мына жаңы мына көргүлө, ачылган эмес, полный мына. Мына Toyota, мына менин машинам, тайчагым, Toyota Camry. Кудай калса, айтат го, адам өзү бар жокко аракет кылса болот экен. iPhone 11 менен мына жигиттер. iPhone 11 көрүп обычный, бул дагы алып калдым. Бул дагы иштетем. Ушунча 11 менен тарттым. Мен булдан бир жагы ассаламу алейкум, качественный видеолар кылабыз. Жумушту баштайлы жигиттер. Машина даяр. Заправка бар экен. Заправка жарым бак бар экен, туугандар, машина таза эле. Аккаунт даяр, шаха аккаунт кандай болот, приоритет кандай дегендерге мына приоритет 41 деп турат. Принти заказ -3. Рейтинг карагыла туган 95 болуп калган. Тариф комфорт плюс. Бисмилла деп линия чыгабыз жигиттер. Линия чыгайлы, мына. Бисмилла деп линия чыгабыз. Биринчи заказды алабыз. Азыр iPhone 16да видео тартып атам жигиттер. Качество кандай болот, бир жазып койгулачы. iPhone 11ден өзгөрүш барбы? Биринчи заказ күтөйүнчү. Кондиционер жагып койгон, Москвада ысык болуп атат жигиттер. Москвада ысык болуп атат. Ох, канча градус точно билбейм. Анан жигиттер, силерге айтып өтүп кетейинчи.
өтө керектүү нерсе ушу таксистерге башка группалар менен, такси жамааты менен, такси группа и досторуңузга, таксист балдарга ушул видеоду жөнөтүп коюуга керек болот. Мынабу путевой, билесиңер. Ар бир таксист ушул путевой менен иштейт Москвада. Ушул болбосо таксиге вообще чыга албайт, иштей албайт. Иштесе эле тагылар кармаса келтирет. Короче, бул жерде мына медицинский осмотр деген жери бар, медицинский осмотр. Тагылар водитель токтотуп таксистти не деп сурап атат. Сен билесиңби медицинский осмотрдан кимден өттүң? Ал аялбы, эркекпи, фамилиясы кандай деп сурап атат. Водитель биз көбүбүз билбейбиз го буну. Өтөбүз го, но билбейбиз да. Ошого ар бир водитель полный жаттап алгыла. Фамилияларыны, канча, кандай, эмне, медицинский осмотр аялбы, эркекпи, фамилиясы кандай, ошону полный жаттап алгыла. Мына путевой деген. Чтобы тагылар кармап, токтоткондо раз быстро ответил, да, чтобы вопрос не было. Чтобы думкада болбой, чок, ойлонбой. Ошого ар бир таксиге ушуну жөнөтүп койгула. Неге сурап атат? Өзүңөр билесиңер, таксистерге мындай короткий сүйлөп койсоң түшүнөт го. Акча. Түшүнөөр да. Билбесең акча. Всё. Понятно силерге. Даш историяларын айтпайын. Түшүнөөр. Ошону полный жаттап, полный билип алгыла жигиттер, силерге проблема болбойт. Мен чыгып койдум. 41 приоритет менен. Коэффициент такой средний жанып атат. Бөлүк жанып атат. Машина таза эле жигиттер. Жумушка баштайлы эмне иштели. Ишти кылайлы. Тириликти кылайлы. Кеттик, биринчи заказды алайлы. Короче, алып алдым. Ну, клиентке 5 километр экен да жигиттер. Ушунус бар экен да. Зато коэффициент мен Красногорский город жакшы заказ болду. 43 километр 1 саат дейт. Клиентке 5 километр барат экенбиз да. Кеттик. Жеттим, заказды атмен кылып берди туландар Красногорскийге. Истера заказ. Мына карагыла. Корпоративный экен туландар. Корпоративный экен. Блин, вообще ысык Москвадачы. Следующий заказ ждем. Что делать? Короче, алып алдым. Ну, клиентке 5 километр экен да жигиттер. Ушунус бар экен да. Зато коэффициент мен Красногорский город жакшы заказ болду. 43 километр 1 саат дейт. Клиентке 5 километр барат экенбиз да. Кеттик. Жеттим, заказды атмен кылып берди туландар Красногорскийге. Истера заказ. Мына карагыла. Корпоративный экен туландар. Корпоративный экен. Блин, вообще ысык Москвадачы. Следующий заказ ждем. Что делать? Ого, мана. Так, жигиттер. Заказды алып келдим. Мына күн чыгып атат. Мына 299 сом очки тагып алайынчы. Дешевый очкиді. 40 минут 40 минут алып келдим. Биринчи качан? Канча болуп турду? Давай. Пробка создадим. 1596 сом. Короче, 1600. Грубо говоря, да? 1600. Навигатор вообще тупит атат туландар. Гостиницадан заказ алдым. Кайсы гостиница экен бул? Навигатор иштебей атат. Вообще мына тупит, мен вообще кыйналып атам. Кана она окшойт жетим. Нерде Урус турат жигиттер. Урус. Баардык кымбат машиналар го жетип. Нерден налево экен, а?
Aa, jettim ekan da. Reyting daha ölgön reyting ekan. Мынан қарағыла. Далбан клиент алып келдім туғандар. Кондиционерді өчіріп қойдым мен ең дұрай. Өчіріп өзім виноват, өзім минус қылып алдым. Сразу мына заказ. 58 минут алып келдім. 948 сом. Но деген жері бар. Эмне дебейсіңдер. Мына жетім кондиционерді жағып қойғам 50 градус ысық болып атат ешікті. Айнекті açат, жабат. Açат мына заднийді, açат. Вам что, холодно или жарко десем, мне душно здесь. Давай в кондиционер включу десем, хорошо, включайте. Жағып қойсам, дағы açып атат, что-то душно дейді. Блин, ана кондиционерді өчіріп қойдым. Кондиционерді өчіріп қойдым туғанда. Өзім терлеп кетіп отамын, жеттім, аға на принцип, клиентке на принцип қылып, кондиционерді өчіріп, өзім терлеп кетіп отамын, айнекті 20 жолы açып жүрді оқшайды. Задний части. Açат, жабат. Анан ақыры айттым да, почему вот каждый раз открывайте десем, мне душно здесь. Ну я понимаю, давай в кондиционер, либо открой, не закрывай, либо закрой, не открывай. Блин, ошо таксиде нерте түгөйт. Короче, Линадан шығып қойдым, екінші заказ алып келдім. Эми 2 заказ 1800. Уборный іздеп отам туғандар. Уборный 5 минут işim бар, ошоны бүтүрүп алайынчы. Ошондой клиент айнекти ачып, жабып, ойносо кондиционерди өчүрүп койгула, өзүңөргө минус болот. Телейсиңер. Болбой калдым азыр кондиционерди жагып мына. Москвада 50 градус ысык болуп атат, жеттим. Жаман ысык болуп атат го. Ой, мынаны карагыла. Вай. Каче. Турай. Бандитская тусовки. Да. Богатые здесь все. Которые грабят у нас, да. Заказ алып келдім. Туғандар машиналарды көрдіңдер ғой. 38 минут. 1059 сом. Только 1000 сомдық заказда олтады ғой. Не олтады? Машиналарды көрдіңдер ғой. Полный платной машиналар. Россияны аграбит етіп отқандар барды ошол жерде. Машиналарды қарағыла. Жетімдер. Москвада байлар көп да. Ошол азыр көргөн машиналар полный чиновниктерде машиналар. Полный чиновник, блогер. Короче, барды ошол жерде. Жашоо ушундай экен да. Что сделаешь? Орыстарда бир пословица бар, туғандар. На русском скажу. Если не наебешь, тебя наебут дейді ғой. Ал сөкім бардым, мындай. Сөкіп қойдым да. Азыр bir клиент алып келдім да туғанда, парковкада отырдым эле. Через Яндекс емес, мындай эле сүйлөшүм. 700 сом. 700 сом. Через 300 метров. Короче, 700 сомго парковкада отурсам, мага ошондой эле көп чыгып калат да, таштап койбойсуңбу дейт. 500, примерно 600 метрде жигиттер, арабтар экен, короче, туристтер. 700 сом десем, давай дейт го, 5 минутта таштап койдум. 700 сомго, иштер. Эми по деламда жагып койдум тугандар. Шереметово, по делам эмес, домой, Шереметово лобный койгом, домой. Шереметово bir заказы комфорт плюс мен центрдемин. Азыр мына коэффициенттери жанып турат. 1.39 мен сразу алам го, жигер сразу алам го. Блин, биз солго жүрөт экенбиз да. Блин, пропустите, пожалуйста. Короче, пробка жестко отат да, ошого бир Шереметке барып,
ошол жерден курсакты тойгузуп, бар экен жагып коеюн. Курсакты тойгузуп, чайды ичип, анан бир жирный заказ менен Шереметтен кайтабыз. Туристтер жаман көп кетип атат го Москвага. Турист басып кеткен Москвада. Туристтер келгене жакшы бизге. Акча көбүрөөк иштейбиз, 700 сом 5 мүнөттө аз жакшы, комфорт плюсу менен 1.39. Өтө сонун берди. Короче, жигиттер. Эжем алып келдим да. Сүйлөшүп, бияктан сүйлөшүп. Атак, акча зың-бың экен туугандар, эркекче. У меня машина стоит здесь, машинасын көрсөтөт. Акча вообще проблема эмес экен, короче. Заказ 36 минут, 37 минут алып келип койдум мына. Насип кылса. 1781. Бая домой дезип койдум эле го Шереметке. Алтуфейский шоссеге берип жүрдү. Мен айтып атам эми. Чайды ушул жерден эле ичейин. Алтуфейскийден. Так, мынакка жол бар эле, жок беле. Болсо керек, а? Только кыздар чыгып атат го туугандар. Короче, 10 минут, 10 минут. Уже короткий заказдар башталды. 680. Тариф комфорт плюс. Азыр бир дальний мытышта заказ берди эле, албадым. Дагы бир заказ алып келдим, мынауну. 14 минут. 911 сом. Пока что центрдемин. По центру жүрөм туугандар. Центрде такой жанып атат. Жети бу коэффициент жанып турат. Не бу без коэффициент берди атат, мен түшүнбөйм. Линадан чыгып коеюн. Бу не без коэффициент берди атат, Мына коэффициент карагыла. Коэффициент жанып турат го. Вам не нужна Chevrolet Epica? За 550 тысяч. Вон она красненькая стоит. Стойте. Вот она слева стоит. Вот этот что ли? Стоять. Да. Забирайте. Надо 550. выходить. Не. Под выкуп дадите, заберу. Что? Ну, под выкуп. Это как? Все, спасибо большое. Всё, пожалуйста. Хорошего вам вечера. До свидания. До свидания. Спасибо. Наташ, посмотри, ничего не забыла. Да, вот цвет Нет. включил. Не специально. упала? До свидания. До свидания. До свидания. Естен шығарып алып тұр. Машинаны алып қой дейді. 28 минут. Қанша болып тұр? 1443 сом дейді. Пойдет. Машинаны алып қой дейді. Под выкуп даже заберу деп қойдым. Бөліп берсе алып қойды деп. Дос бала как раз доставка машина издеп атат. Ошого берип коет элем. Жигиттер 1,5 миңге алып келдим азыр. Заправканда поезд келип калыптыр. Ошо жарым бак болчу жумушка чыкканда ошол жетти, нормальный ошол. Короче, ошол акчаны иштедим. Менин планым билесиңер го 10 миң. Ошол планды иштедим. Жакшы болду, Аллага шүкүр. Так, кыйналып иштебедим да, кандайдыр лёгкий иштеп койдум туугандар. Кыйналып иштебедим дегенимчи. Кыйналбадым. Лёгкий иштеп койдум. Так. Жигити. Видео түгөтөбүз. Бардыңарга чоң ассаламу алейкум такси жамааты. Бардыңарга ийгилик. Такси кылам дегендер, келем дегендер ойлонбогула. Тарс кылыш керек. Ойлонуп отурсаң поздно болот потом.
ошондой. Видео интересный болгон болсо лайк, подписка, комментарий жазып, оюңуздарды бөлүшүп кеткиле. Шаха Мацвей группа комментарияда зериксеңиз комментарий кирип, ссылкасына бир бассаңыз WhatsApp Шаха Москвеге кирип, ошол жерде общениялар болот. Если еще, да, мындай айтып коюп атам. Ассаламу алейкум. Бар уктайын туугандар. Кийинки видеодо жолугабыз.